Benchos Kriulra Dawan Hanan Sutba ay Bukkara Ulbi Brisa. Bakubam na biyasari laka tarakum yawan wan professor ka ba tuktanan nila kasa class na niyabikan yawan walikan ay kukikakaira palahiwasa bamna within naiwa titan makalal makabaya furak titan ra within mahka dawan mita paywan baku ba reka kumi banira yawan ay kuki yawan may sanikra ba yawan bri baku bamna yawan kaysa wan profesor ka Mike Bila Walara Laki Kabia. Bien, amigos y amigas, estamos dando un recordatorio a toda la cliente y también a los conocidos y amigos quien en vida fue el profesor Winston. De hoy se ha entregado a Jesucristo en el hospital Ethel Candler en las horas de las madrugadas a las 4 de la mañana. Winston Cash, un profesor de ejemplos para los demás, un profesor que ha dedicado toda su vida hacia el desarrollo de Corn Island. Muchos cornaileños nos vamos a acordar de él siempre, siempre le estaremos acordando. Entonces, nos unimos a este justo dolor de esta familia del profesor Winston Cash, que ha descansado en la paz del Señor. El profesor Winston Cash era miembro de la iglesia. En unos tiempos también dirigía el coro a Mezquita. En su biografía vamos a tener más detalles. Yo creo que más adelante también nosotros vamos a tener un espacio, un programa especial en horas de la tarde. Entonces estaremos preparando las informaciones y estaremos llevando hasta sus hogares. Vamos con su programa Dawan Mayunram. Son las 6:28. En momentos de tristezas y alegrías siempre está contigo Radio Feca. Escuchas el programa Dawan Mayunram. Wapain pali awan banwan kay nara impaki awesa para baha laku labila na ne kumkum yang bris na lakaya balik awan sickness kiri kalupen na ne prawi sareta pay krikri kara prawi wan wali sa bisi ura baha wan muhini wan profesor ka basin radio beka wala ya like kan within ba wawal ra palikumkan sem baku within sickness pali prawi kan within retapya ay krikri kara kuna radio beka ba within siempre within ay lama ra briwali kan retapya bara wan sickness kir kana kau kumbara sa dawan penkira kau ayam ni ka muntara briba lakula bila penkira na yang within ra lakri kabya balik awan yapti ka mayrin marga mendiola wala paint bakat lakula bila penkira may kisa dawan ra mayundram program ka bawina wam kla bila famal ka mais ka sutra lakula bila penkira Christmas lakula may kisa bako sin wan yapti ka mayrin katalhina umier sauten bakat auna sa lakula bila pain kira may kisa na iwatitandra Christmas lakula pain kira may kisa wanyapti ka Catalina umier wam kla bila formal ka mais ka sutra mihta malki singbi bako Christmas lakula pain kira may kisa bako sin bida castellano rasin wanyapti ka mayrin pain kira lakula bila may kisa na iwatitandra dawan ra mayunram program ikabawina titan kung pain kira luma Christmas lakula may kisa wanyapti ka almog bida castellano bako sin Miss Alicia Blanford lakula pain kira may kisa na iwatitandra dawan ra mayunram program ikabawina wam klabila formal ka mais ka marit ka wait na sinra lakula bila pain kira biyapi sa na iwatitandra titan kung pain kira luma bako one helper ka almog Morales Laureano Morales rasin lakula bila pain kira may kisa na iwatitandra yu pain kira kum luma marit ka mayrin bara formal ka ais ka sutra lakula bila pain kira may kisa na iwa dawan ra mayunram program ikabawina Christmas lakula sin pain kira may kisa
bako sinuan piarki ka may rilisay da English rasin lakula bila pain kira may kisanay wa titanra dawan ra mayunram program ikabawina lakula Christmas lakula sin may kisa. Bako sin lakula bila pain kira yabi sa wan piarki ka mayrin Angela Garcia sira naiwa titan kumpain kira luma wamta bila formal ka mais ka sutra Christmas lakula baradawon ra mayon ng programa ka lakula pain kira may kisa. Bako sin wan piarki ka mayrin wala sa Novia Centeno lakula bila pain kira may kisa naiwa titan kumpain luma barabako sin Blanca Mahia lakula bila pain kira yabi sa naiwa titan prana kira luma Christmas lakula barabako sin dawan ra mayon ra programa ka bawina lakula bila pain kira may kisa wan lakri ka Blanca Mahia bako sin wan wahmi ka Lupeo Robertito lakula bila pain kira yabi sa wat bila ka mais ka sutra naiwa yu kumpain kira luma para Christmas lakula para dawan ra mayon ra programa ka bina lakula pain kira may kisa bako bam na yawan lakula bila na ni yawan balakan barabako yawan wan kay naraban impaki yawan wabia para lakula bila na kaukumkum yawan brisa yawan lakaya para bahaba yawan ais kapalisip lakaras kabya kan time na mita yawan ra sip wan karas ratapya pastawra lika wan helper ka Marting sa Novi Marting lakula bila pain kira Mikey sa helpa lakula bila Mikey sa titan kum Christmas lakula barabako radio beka bawina barabako sindawan ra mayon ra programa ka bawina lakula bila pain kira Mikey sa wamkla bila formal ka maiska barabako sin Marit ka Mayrin helpa Mayrin Carlos ratapya lakula bila pain kira Mikey sa helper teknika is ka sutra lakula bila pain kira Mikey sa naiwa titanra barabako committee teknika na ni worker na dawki dawan worka pain kira takas kalas kira kay na dawkis man sutra lakula bila pain kira Mikey sa ako sin Dor Marcin dawan watla ba clean brikaya worka pain kira mihtam ramaikan na ni sutra lakula bila pain kira Mikey sa naiwa titan ra bara one muhini Western Speakers Campbell atapya one muhini Western Speakers ra lakula bila pain kira yabi sa naiwa titan ra ay marit kay family na is ka sutra bara Marcin Daknika wala na ni sutra sin lakula bila pain kira may kisa Christian Daknika na nais ka sutra lakula bila pain kira may kisa Cornelio Layman one helper ka Layman ra lakula bila pain kira yabi sa ay watla bila family na nais ka sutra naiwa titan kumpain kira luma barabako sin Dalicia Boden retapya lakula bila pain kira Mikey sa Bernicia Lavonte Aldo Hopington wan mo ni Algie Willis lakula bila pain kira Mikey sa naiwa titan kumpain kira luma barabako sin Eulalia Romero Celestino Martin retapya Guillermo Baptist Rosalia Ruiz Marixa Willis para wanwami ka Mario Suarez Roger Patterson, Martina Perez, Elcourt Patterson, retapya, Christian Daknika Lupenani, Brisa, Erika Peralta, Erika Omier Francis, Francisca Federic, Betty Mejia, Chabela Williams, Luino Cruz, Rosa Civias, Telma Lucas, Lobertina Flores, Federic Zamora, retapya, para Marta Dublong, Adela Dublong, Aurestina Washington, retapya, yawan Christian Daknika na ni Gentara kumbara sa para yawan bahara lakula bila tara yabi sa yawan bakosin wan muhine Kinsel Kretschmann, retapya, wan muhine Kretschmann within titan bani ba radio beka wan walisa bara within rai family raiska sutra ay watla bila radio beka para dawan ra mayon ra programa ka para Christmas lakula pain kira kung Mikey sa wan muine Kretschmann ay watla bila formal ka ay marit ka sut ay kuki naiwatitan lakula bila ba Mikey sa bako sin yawan kupya kraukan ka kumyawan kupya kraw kisa wa matiara na nira ahisim Daknika na ni baha naitaklag ba retiro espiritual kumbara brisa bara baha ba manani amya tiubera kupyam kraw kibas baba dawan warka pain kira kumsa bamna manani amya bribas etaklag ba mahka idol balkaya
baha retiro espiritual kum manani baha montar munram ba baha ba daw kaya ba dukiara manani amya tiubiara kupiam krauki sa radio beka ba kupiam krauki sa Dawan Mayunram ba mananira kupiam krauki sa retiro espiritual kumbrihi akawisma ba bako bam na kaisa lawan na paintira kumyawan nanara wali kaya baraban wan kainara impaki kaya. Son las 6:36. Son las 6:36. Es un placer servirles. Somos Radio Beca. Jesus ay suba. Jesus ay suba. Britbalan ignilaka uplas utuk kiara taspa aiskara. Paignika yawan tila rasa. Jesus ay suba. Jesus ay suba. Kay kisna tukta kumi pipatawat lara en salamakir sirpikan winadukira daukan. Jesus ay suba. Bit na nitilara. Gudla tayabras ka. Wala luha ka. Jesus ay suba. Jesus ay suba. Naywayuwa tukanailal ay sumitakisa umpira pali. Wala po lunapu prawisa. Jesus ay suba. Jesus ay suba. Tukanailal Christmas yua tan kabriras saritaw kisa. Utlapu kaulatila rasa.
tú quieras suar. Umpira, tú quieras suar. Yuikira, tú quieras suar. Jesus, ay suwan, uplaso, tú quieras. Radio Beca 105.3 FM. Aquí suena la mejor música. 105.3. Son las 6:42. Escuchas el programa Dawan Mayunram. Uwapain pali yawan bahalawan na pain kira yawan walan bawe na Christmas lawan artapia yawan wali sa namet yawan baha ay wawan ni yawan ra wan kupya karaoke sakli yawan Christmas kumi yawan wan kay nara yawan kaudes na ni baman sa yawan kay kaya bamna yawan nanara kay sa dawan bila pain kira kum yawan wali kaya dawan bila pain kira kum yang ready takrisa yawan ay kupki sermoni priya na iwatitan ra bamna yawan Bible kam nani sakma dawan bila pain kira ba sakbya balika Roman wang kataya Romanos 7:19 bara 23 bakat yang ay si kayki kam na Roman wang kataya 19 bara 19 bara 23 bakat yang ay si kayki kam na dawan karnikais ka ba bila huli kira ba nako ay si sa jara pain daw kaya what's na ba likasip yang daw karas na sa kuna saura daw kaya what appears na balika daw kitaukis na bam na daw kaya what appears na badukyan daw kis na bam na banka ka bahabalika yang pali appears ka sa kuna saur kayang winira ba mihta sika daw kiba baku ba mihta na yang ra takisa ani diara pain daw kan ay daw kibara diara saura baman yang winira kay kisne kupi munun taralika gahat laka ba yamni kay kisna kupi munun tara lika gahat laka ba yamni kay kisna wan porason biya dawan gahat ay sa prana kira manbilam na wan sumalkis madawan kli ay mawala ra kli dawan yang nanir aywis ma yang nani mestek yang nani saur ki badukiara Sem Sodom Gomorrah katababaku may sapakram wika pram noa time ka katabako noa ra wika pram smalks an noa ba albayam weight na ba 120 manis malkan dawan naiwa ay siki yang dawan ki Jesus Christ man ay subi takram bawina man wahama pawi tara takram smalki kapram tas bara smalki kapram yang nani saura daw kaya yes na badukiara naiwali ka dawan patpiwa ba ay makansa bas malkan kampain kiras malki simone heaven prana uliwaram albayam wait na nanira naiwa swiram sa smalkisa dawan naiwali ka ay sagad smalkan ka dawan ka ba mansma playa bapan ka, smalkan ka ba, mans mabila aysan ka ba, mans madawan, naiwa ba rin itakram sa mahkanatas para second trip ba mahkabalaya. Anyang nanikaw saura daw kibabans na dawan, yang nanilukan kitchen stakras. Manay subit takram badawan,
yang nani yam ni dauki kam na badukera manai subi takramba yang nani saura daukam na pia badukera sakuna nai wadawan saur ka ba mita yang nani raita ibisa bilam holi kira nai watitan ra pis prani kum wawal ra na ay kuki luhpiam na ay kuki ay radyo ka mangkiwali na ni ay kuki sermoni briri ka biya dawan nahana Witin na ay mapara help kum kabya ay sa nahayutara aula na bankara kikaraluwa karalukisa sakuna nahasmalkan kanawal ay kumpetang karaw bedawan. Jesus prana kira maninamra puri sunis na man spirit kang bayang wal kabya. Wantabayg biya, wantabri biya, help one mul biya. Amen. Naiwa titanra wan wawal rikanani kumibali wan walis manani sutra dawan ra mayunram program ikaba brindaw kisa manani da wamtla bila bakat dawan bila ba bri maiki kaya dawan bila ba raya bansa dawan bila ba al muktakaras kli wan kupya karaw kisa kanyawan wat saur ka kataswiras na bara ba minta kli wan kupya karaw kisa kli wan wisa redapya sem no apiwa katababako smalkikan an swira saur ka ba naiwa ba piwa ba sem ba kuya naiwa wan iwan karayisa sem ba kusa wan sa sakra wan dawan Jesus Christ natas bara ay subitakan ba man saur kan ba di kisa kaya ba dukyera yang saur ki ba di kisa kaya dukyera wan mestek ka na ni diabrina ni ba sut ba wan sukwan ka na ni ba sut ba ra kaya ba dukyera sa kuliwan rawan wan daw karas saur ka bawal bansa retapya kaysa Roman wong kataya sem bara 20 ra bisibra sem 19 bara IC kay IC kay pal Roman na nila IC bisa tababago yang gera pain daw kaya what's na balika sip yang daw karas dia mata sip daw karas ha sa kuna saura daw kaya what apyas na balika yang daw kitawkis na usa mo kilay ka na ni naiwatitan ra wan sa sakara wan dawan Jesus Christ yupain kira man kan naiwahol dira antay miyawan ban kara lukisa dia na ni daw kapya dukya na ni badaw kaya kandawan bila ba isisa naiwatitan ra dira daw kaya pya dukya na ni bayawan daw kitaw kisa dira pain daw kaya luki balika daw karas retapya bam na naiwatitan ra dawan bila ba yawan ra wan small kisa wan kupya kraw kisa yawan laki kay Roman 6 bara 23 ra bila pain kira wala kum yawan wan aisisa saur ka ba mana ba baku wanki balika prura retapya sa kung nagatuwi na present ka balika raya ban kaya laka Christ Jesus ba wal aslalaka ra wan kisa moy ka laikra wahmi ki tiyari kinani tukti kinani bara wan walis ma saur ka ba ay present ka bako wan ki balika prura retapya biwa kum wait na kum wal praure bara wait na ba within saura daw ki ba man taw kilupyakan bara yang may tanaku irimuh ka man ba Swiss ba business ka ba dia business ka na ni prisma ba dia na ni winam ra man daw kaya pedukya ni daw kis mo ba yam ni dawan kay karas dukya ni daw kis mo muh ka Swiss bara ba kuli ka man yukum man raya ka ma dawan present pain kum man ra jara yam ni daw masagaga jara yam ni present ka man ra maikbya wiritem wali siyang ramoniki naku siyang ramoniki
yang naha kornay lantre yang balularia na yang naha ra balerina wisa yang ra moniki wisa yang kanti nara ber na ni bara ba ber ka ni basud ba yang dandaw ka baleri wisa danol yang bahara blata kaya dukin na ni bara ba sat ka na ni bara ba sud ba yang dandaw kaya misyong ki ba yang ba dandaw kaya yang nahara kornay lantre yang mini taibri wisa wait ni ka katabago sa walram Kopia karna, wait ni ka ba? Balor brisa? Aw. Mariang ba? Wali, simon yang mita mo ni ki. Painsa, mo ka. Ideya kan ba, kasak painsa. Sa kuna, last natara wama bara, prura balika bara, kabi manual prawa ya. Dawan ban, saur kan ba bansuhin tigbya. Wiri tem wali, so aw mo ka. Biyang dia may wiri pa bako isa. Baha wait ni ka, 4 months ba man naha island, Corn Island Bilar taukikan. Anyang wari white na bapruan. Yang wutinwal ay si Simone wiri 4 months ba man taukikan wait na ba dawan mita sakan tas pa na wina. Tas ba na baki yus munisa. Corn Island kita kura na tas ba na baki ba man yus munikan. Retap ya. Naiwa mo kilay ka na muhki nani man kornelan kita kura bila na man dawan mita ayam ni kara naha kabo pura ra awi brisa kabo pura ra ay latuan kalagat tara bawal within brisa redapya man naha kornelan bila ra muhki lay kara nani wan walis manani ba man tas mana pain use munis maki kornelan tika dakura tas bayan naman pain use munis maki ar saura use munis maki saura use munis kaka yawan last natara prurawa barasa yawan ay kukiwal prawaya pain na use munis kaka Prura bawal prawaya bara sa kuna palay san babako wenta kan katara kum kabya kan kornay lantas bayan naman pan diara pain tas bayan na pain use mo ram pamita sa kuna kornay lantas bayan na saura use mo masakaka natara bara sa prura ba bara sa anpad ban kaya lakara dawan mita wan lakan kabya baraturi lupya kum nawali kay time kum yang ramoniki sa white na kumbila sa yang ramoniki yang likadia ya likes ni sa yang ramoniki sa bara yang mita moniki mo ka bara yang kan ba tao ki ka pre ko na swiri bapat swiri mani ailal anyang ra man yung ay mo na yang mita moniki yang ramoniki sa yang likasam te mayra kunin muni ni sa yang ramoniki kuka yang naura rea manda do kum tagaw na paini ka kum work kum daw kaya kan bara yang bahara manda do kumauna ay miara kunin mo ni si takitres ta maya balik ka plun lupia piagi bila kay isa kan tisko will witawi balay sa winla ka bila kay kan yo public di man timya na inaklak kan pirwi takaula retapya bako wait ni ka na ni manas bara sa Coronel Pilara para bako sin place wala na nirasin bako wait ni ka na ni manas para sa retapya. Tas baba pain use mun biya sa kaka da kaya ra pain dagbiya. Sa kuna saura use mun biya sa kaka saura last natara yawan dagbiya. Kaysa yawan wanawar ka na kasak plapi awya sa bam na yawan ka text lupi welcome kay kaya Prophet Isaiah 1 kataya 57:21 ra yawan laki kay biya para turi pain kira kum yawan bahara wana isisa Prophet Isaías 57 Retap ya, 57 para 21 ra
yawan laki kay kiwabya para naku dawan bila ba wanay sisa. Isaiah 1 kataya 57:21 ra naku isa. Sa kuna saura kira na ni ba sin kabu proud takibabaku sa walram turi ba. Sipsap takaras. Buhut ni drapapalaya manas saki ba baku sa. Yang gat kiwisa kupya kumilaka ba apo sa saura kira na ni ba dukyara. Ala kay turi karna isuya ba. Ano right sa blata kan temang katuri palo turi takras na ni makaisuya. Sem kabo rip ka prukta kibabaku sa makapaten ba maka sukling na ni puski babaku sa dalawa puski round ta kuya retapya makapalo ya mutin banakan sa nawan banakan yang babaku kapri wah makapritem baku kapri sa buka babaku kan naku wala kay makaprukta kuya retapya sa kuna prophet Isaiah ba naku ay si ba within prophet Isaiah bila wisa within ay gat ka ba naku wisa an man gat ka ba yang gat ki ba naku turay si sa wali kay naku ay sisa yang gat ki ba naku wisa kupya kumila ka ba apo sa saura kira na ni badukyara right kupya kumila ka kumisin ba apo sa saura kira na ni badukyara naiwa mo kilay ka na Jesus Christ ba ay subitakan man saura daw kumapya badukyara Jesus Christ ba natas bara balan ba man yam ni pain daw kumabadukyara man kupyang bayura ba sem kabo proud ka ba bago kabyara kabo proud ka baharip ka ni bin baywi balika dawan God karni ka ba sa retapya bara babansa ka man dawan mina prokis mo kilay ka man proud takis mate man bakaw na wait na wisi lama to sa wipi isis mate man dawan mina prokis ma retapya na Christmas ra nakiman luwaya lukis maki dawan bila pain kila nayo titan ra may yawan nay ko kiwan kupya kraukisa Roman 2:8 ra yawan laki kay besa kaka Roman 2:8 ra wisa yawan uba saura daw kisa kaka dawan mitaklala wan biya wisa retapya klala ba dawan witin brisa uba saura daw ki awiyatem klala ba wan kisa nat ka na ni ailal brisa dawan ba yawan da klala wan kaya kaluitin yam ni kay kars dukya na ni wait na ba witin ailil ka bakat paskan dera pain na ni baman daw kaya sakuna ay lukan kay ay kupya bring ka ba mita dera saura baman daw kisa kaka yawan brisa laton klala brisa yawan retapya bahasi ka yawan klala briba yawan nay mapiwa na nila Roman 2:8 ra nako ay sisa Roman 2:8 ra usa sakuna lawantara bara kupya baywan kawal gat mihta klala yabia bahana ni ay wina kat man luki ba bara diara kasak babila wali daw kaya pia watli kara diara sauran ni dawki na ni walram diara kasak ba daw kaya watli kara saura man dawki na ni bara Briaisa, yang sintila ra klal kam tila ra kahom na sa payano sa tupalaywa. Klal kam tila ra iwibyatem yang sinsili utaba briam na sa sapa. Redapya. Kantawan ba? Yam ni kay karasdukyan na ba? Ay kupya bay kisawti. Na Christmas ra na iluways maki lay karana ni. Jara yam ni ba dauks? Barabako dawan klala wan biapia. Damrawal ras amyalap may tiki dawan wanal kisa. Na Christmas ra jara yamni ba daw kilus. Wait na kum pastawra ehemplo kum wait na kum walay sikat na babako look para. Mayam ra kunin mo ni IC mo ni jara saura daw kitaw para.
kantinara dera na ni laya tahpla na ni baraba bahaba mandukyam apia. Sa kuna wan wina brin ka ba mita ba kura may briwisa man winam brin ka ba manhandle monisma. Mansips mawiyaya yang bahadukya ba daw karas. Puram suns dawan ra baradawan na help may mundia. Pura sunra ba karni kabrisa. Saura rawaya lukma sa kaka. Puram suns dawan ki helpay muns na hawin na dagbiyay saks. Para bako may kasip ka biya Christmas kum pahin kira man luwaya. Jesus Christ ay suban ka ba respect ka la katara dawan ra famal ka mais ka yama sa kaka bahawat labila ba blessing bara ka biya retapya. Sem lima tahawi maku mi tahawi babako blessing ka ba wam labila ra ka biya. Sa kuna saura ba bring ka ba nina bliki wapya sa kaka klala babara sa dawan kupya baywan ka. Klal ka barayawan ka hupya. Naiwatitan dra mo hilay ka na kupyam karaoke sa Radio Bekawa baradawan dra Mayunram ba kupyam karaoke sa na Christmas kumpahin kira brehilus. Jesus ako balan ba man pahin jarayam ni pahin kira daw ki luma ba to kira. Sa kuna saura daw ki luma pia bahado kira witin balaras natas para. So kim may sakaya, pre may sakaya, raya ban kaya laka ba may kaya ba to kira. Naiwatitan rabako sip kapre mananay ko kidawan bila pahin kira kum kupyam karaw kaya dawan bila ba raya ba bansa dawan bila ba yawanay ko ki bansa bam na albayam wait na man kupya karaw kisa yang sin kupya karaw kis na yang sin lantakis na kau lantakis na bardawan ay bila riyam ni munan kabya wan wawal rika kumi ba ni wan wal ram na ni ba nahawin na masirpi dira sirpi kum sakma sa kaka man raya kam bilara bara wam kla famal kam bilara man mampara help tara kabya Jesus prana kira ay bilara yam ni munan kabya God karni ka ay skabriba bila huli kirara amen amen. Bila prahnira wan purasun. Dawan tingki naiwa titan na bila pain kira wan karam. Wan wawal rika na ni wan upli ka na ni kumi ay kukiwat la bila ra manra mamiun ra programi ka bak. Smalkan pain kira kum beritimi wi sa smalkan ka pain kira kum. Man balram ba diarayam ni daw kaya yang nani dukera balram sa. Sa kuna diara saura dukera likapya. Bam na dawan nahana tinani raya para kabya bako mas brikam ba kumibani bitinanira taway ki brikam uplikam na ni kumibani wan walram na ni sutra para walras na ni rasin kupya kraw kaya sipsa walan na ni pamita wiyayas mal kaya kandawan mandiara yam ni ba brin may daw karas adiara saura ba brin may daw karas sa kuno diara yam ni ba man brin may daw kisa dawan kandiara yam ni ba tukera manatas para balki mo ni bibi bako ay supitakra gara pain daw kaya patukera dawan thank ay sa latuan kira naiwal titanda thank spirit kamrawis na thank dawan Jesus prana kira kumira yung pariwis mo pamanina mra amen amen bako bam na lawan alas lawan na pain kira kumyawan wali si yang bakat takas kam na ahisim na ni retiro espiritual kumbara sa ay mawala ra Radio Beka may sampakisa dawan dra Mayunram program ikawasin may sampakisa retiro espiritual kumbara ba tukiara bako yawan lawan na pain kira kum las lawan na bawali yawan bahara takas kan kabe dawan wan bri kabe sa kapiwala rasip kabe nahamo na chambi ka pain kira kum wan biya bara manani ay kuki wan bila bay kara ba wali kaya ay sabe Son las 7:06. Son las 7:06.
quieras oír, lo escuchas por aquí, en Radio Vega 105.3. Humanidad Manalsa, Caspilpila Kaigra. Jesus, Yanalatuansa. Jesus, Manalatuansa. Saura Pain, Sutra Dawan Latuansa. Dawan Ma, Pinisik Sara Kaigras. Jesus, Yanalatuansa. Jesus, Manalatuansa. Sudba, Umiba, Kulkisa. Jesus, Upla Sudba Taproa. Jesus, Yera la Tuansa. Jesus, Mana la Tuansa. Jesus, Yera la Tuansa. Jesus, Mana la Tuansa. Jesus, la Tuanka la Katarama. Anka, Mansipri Mahapiasa. Jesus, Yera la Tuansa. Son las 7:08 minutos. 105.3 Radio Vega. Jesus, Yera la Tuansa. Jesus, Mana la Tuansa. Son las 7:09. Son las 7:09 minutos. Aquí suena la mejor música, 105.3. Te hemos presentado tu programa favorito, Dawan Mayunram. Escúchenos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, aquí en los 105.3 FM, Radio Beca. Son las 7:10 minutos. Desde la ciudad de Corn Island, el paraíso de las regiones autónomas de la costa Caribe, transmite la voz evangélica de la costa atlántica, Radio Beca, 105.3 FM. Mueve la mano de Dios en su palabra viva. La frecuencia que redime, llevando el evangelio de la palabra a todo el mundo. Gracias por la fiel sintonía. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Desde ahora, un programa con buena música, palabra de Dios, entrevistas y noticias. Conéctate con nosotros. Radio Beca 105.3. Es momento de otra programación en su Radio Beca. Son las 7:11 minutos. At this time, we will present to you your favorite program, Our Salvation, that will be in charge of the Brother Raymond Goyo. From all places of earth's heathen races, oh, see how the thick shadows fly.
The voice of salvation awakes every nation. Come over and help us, they cry. The kingdom is coming, Lord, tell. God's banner exalted shall be, for the earth shall be filled with his knowledge and glory.